Vozi pandur bicikl. Naiđe na drugog pandura i ovaj ga pita. Gde ćeš? Ne znam, a ti? Ne znam. Ajde ovuda, bliže je. Kako pandur ubrzava saobraćaj na raskrsnici. Ode na pauzu. Došao stari seljak prvi put u Beograd, ne može da se snađe, pa pita jednog pandura gdje se nalazi Kalemegdan. Pandur će njemu. Deda, pa to zna svaka budala. Pa zato te i pitam. Čekala žena sa djetetom autobus, a pored njih stoji policajac. Dijete onako nervozno stalno pita mamu. Mama, kad će autobus? Sad će sine dok čiko upali. Kroz neko vrijeme dijete opet pita mamu. Mama, kad će autobus? Sad se sine dok čiko očisti autobus. Mama, kad će autobus? Ona ne znajući šta da odgovori kaže. Sad će sine dok čiko ofarba autobus. A policajac sav iznerviran, skide kapu sa glave, baci je i reče. Ujebo majku svoju, sad ga je našo farbat. Pandur se vratio sa smene, pa ga komandir pita kako je bilo. Šefe, sve u redu, osim što me je napastovala jedna kurva. Ja se nadam da si ti nju ignorisao. Jesam, šefe, 3 puta. Došao policajac prvi dan na posao i zakasnio. Pita ga načelnik. Kako to prvi dan, a kasniš, šta se desilo? Policajac, znate, čekao sam lift. Načelnik. Pa kako si ga čekao toliko dugo? Piše nosivost 4 osobe, čekao sam još 3.